Edukativna kampanja pod nazivom Na maturu bez automobila ima za cilj podizanje svesti mladih o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju, posebno u periodu maturskih proslava. Ove nedelje predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja i MUP-a posetili su učenike završnih razreda srednjih škola iz Smederevske Palanke. Agencija za bezbednost saobraćaja je danas u saradnji sa lokalnim samoupravom, odnosno opštinom Smederevske Palanke, organizuje preventivne aktivnosti u okviru kampanje Na maturu bez automobila. Organizujemo jednu edukativnu tribinu za mlade sa namerom da upravo mladi koji su najrizičnija grupa u saobraćaju, upravo kao i što sama kampanja se zove Na maturu bez automobila, da upravo na maturu idu bez automobila. Zašto baš mladi? Pa ako pogledamo statistiku, prosjeku svake godine, svako 5. lice koje pogine u saobraćaju pripada grupi mladih vozača, odnosno svake godine izgubimo preko 100 mladih života. Pored same tribine i edukative, odnosno pričat ćemo samo o statistici, ali takođe će i kolega Milan Srdić ispričati svoju ličnu priču i upravo ćemo takvom pričom pokušati da skrenemo pažnju mladima da koriste sigurnosni pojas, da nikako ne koriste mobilni telefon, da poštuju ograničenja brzine i pored toga tu je naravno ispred su naši simulatori, simulator prevrtanja i simulator čelnog sudara, gde upravo mladi, a i ostali građani Smederevske Palanke mogu da isprobaju simulator i da vide koliko je bitno vezivanje sigurnosnog pojasa. Mi smo prošle godine imali 115 mladih izgubljenih života. U odnosu na ovu godinu imamo pad, ne drastičan pad, ali upravo ovakve edukativne tribine, upravo ovako preventivne aktivnosti imaju za cilj da podižemo svest bezbednosti saobraćaja i da opet upozoravamo mlade vozače da se odgovorno ponašaju u saobraćaju. Obzirom na to da je alkohol jedan od najvećih neprijatelja bezbedne vožnje, jer zbog njega godišnje oko 100 osoba izgubi život, agencija je nastavila svoju preventivnu kampanju U kola bez alkohola. U okviru kampanje U kola bez alkohola posetili 2 ugostiteljska objekta u Beogradu i pričali smo sa građanima. Takođe, sami građani su mogli da čuju bitne vesti vezano za konzumiranje alkohola, ali takođe su mogli i da probaju pijane naočare, čisto da vide kako njihov organizam deluje kada voze pod dejstvom alkohola i mogli su da se alkotestiraju. Osim ugostiteljskih objekata, ova kampanja će u narednom periodu posetiti i niz sajmova, kao i popularne festivale Exit i Beer Fest, kako bi posetioce, pre svega mlade, podsjetila da piće i volan nikako ne idu zajedno.